le go a jalo kwa mo letsatsing la ka moso le go fitlha kgwedi e ntse fela re ntse re keteka bašwa yaanong fa ke go ka etsa gore tle go nna jalo le puisano ya rona ya ntlha mo tshokologong ya letsatsi la gompieno re na le bašwa ka kwano bantsi ba e leng gore re tlile go ka nna ntse re buisana le bone re na le Oarabile Sepharagatle yo e leng gore re bua jalo ka mošwa mo letsatsing la gompieno ebile ke leditse pina e fa e bua ka salary Oarabile fa gore a mme go fitlha ga jaana ke bašwa ba le bantsi ba e leng gore ba ka dira singalong le pina ya gore salary ching ba ba jang di-salary bašwa ba leng teng ya la mo nageng ya Aforika Borwa. Ha ke simolole ko ntleng ke dimitse bakatsi ba Kopano FM o buang fa ke Oarabile ga ke dumele yalo re mo ntate because mostly we are few batjha ba ileng go ba bereka because most of our 100% ya batjha botlha ba bereki ba unemployed. I understand and ba bang ba mo di-strateng ba tswa dinyaope so ke ntho e le go ikusa botlhoko so fitlhele gore maybe re na le few maybe 10% ba ileng gore ke bona mo ka rang ke at least se salary ba enjoy ba ja di-salary o buile fa bile ka bašwa ba e leng gore ba mo ebileng jalo ba ja bo dinyaope jalo go fitlha ga jaana ga ba je di-salary a re ka re ke tshwetso e leng gore ba itsetse kgotsa jaaka batho ba tle babui ba bangwe ba re fo gongwe fa ke le morago kgotsa background e leng gore ba tswa ko gone ko malapeng seo bontsi ba rako ka tswa se tlhodiwa jalo keng most of the time ka re nna ke dila ka batšha di-case tse di yalo tsa substance abuse most of the time case tse ke kopana le tsone nka se re ke re o ithaopile ga o dubanyago ba bang ke background mo e leng a tlhagang ko teng gore ko gae motsadi ga bereke papa o sala molatlhela a le monnyane ga itse le papa ga so o godisiwa maybe ke mama gage ka tšhelete e feng ya ko di-kitcheneng or ka tšhelete ya pension o understand so o feletse a re e re ke go zama ke phandele at least ke le ke go thusa mo bagolo ba bangwe ke tipra ja ditšhomi you end up kopana le ditšhomi ke fa le motsapana ka fa tsepana nta jo go ke di go tshita la di a ke go la di ga da re ke monate o feletse o nna de ke temogolo o itlwaela o feletse o dira ya o tsene ba bantsi bone ba re kopana le bone ba re le nna no go ke taste nyana ke ne ke sa itse gore I'll be hooked ke lefoko le leng gore ba le dirisa bontsi bana go gore you are hooked mme ga o tswa ga phakela go batla gore o tseye gape o batla o ntse o tsa gape maybe la re bua ka substance abuse ga re bua ka diritibatsi tseo fela tsa bo nyaope bo cocaine re bua gape le ka nnotagi bojalwa bo tshwentse ebile ne re bua fa ka di-salary go ya jalo ka nngwe ya dibanka tse digolo mo nageng ya Aforika Borwa salary ya bašwa ba ba balwang jalo go diperesente di feta 50 e fela within 5 days within 5 days salary e fedile okay go siame go na le bo di-bond tsa dikoloi go na le bo dijo go na le dilo tse dintsinyana mare no man kana re bua ka salary re bua ka stable money e leng gore wa itse gore wa ikere a kgwedi le kgwedi o le mošwa ebile bontsi ba rona re bereka ile gore re nna ko magarona ko batsading ko gae mare yaanong madi a ba fela within 5 days mo bathong ba le bantsi yalo 50% ba youth ke batho ba le bantsi ka gore ke rona ke tsa gore re leng bantsi mo nageng ya Aforika Borwa go feta bagolo o itse gape malomene re bua ke gore re rata dilo bona se that is why most of black people ba sa tswelle I'm sure to put it that way that's why re sa tswelle re le black people because re rata monate too much o bone go le freita o bone go le Saturday ke black people go go thabeng go diphapo you will never see a white person go phapo o mmona skagas but most of the time batho bantsho white people ba ba wela that's why white people no yala ba le rich ba le mali is because ba itse gore go ba ithutile go disa go like go save tšhelete go disa yang ene ke tsale gore ba godisitswe yalo gore o tshwanetse gore o save madi a gago ke ne ke tlotla le bangwe mo malobeng fa ke bara kere
matshelo a e ka tira a bonna ela mo televisioneng a gore ga o nketetse o arabile be ke go botsa gore o batla drink kgotsa e beer ka gore e teng mo fridging so wena ga re e rekile yalo ke rekile gongwe 24 48 gore at least ka beke ke tsenye 6 ya ke tswa ko mmerekong ke ne 1 it's gonna be a party ya founela Tshepang ke founela mang gore a borra 48 ke e be fela ka letsatsi bothata ke gore ga nke re beela ka moso gore ga o kry-ile opportunity o batla go e dirisa o fetse ka yona nako eo and then bothata bongwe gape morete mo kganyeng ntse o e bua ke gore go le gantsi re tlhoka mentorship or proper guidance ka gore go le gantsi o fitlhela le gore ke gona o simololang tiro mme mo go simololeng tiro ga gago already setse o commitile thata you're not living within your means ke kganye nngwe gape le gore ke re tsenya thata mo kgatelelong o fitlhela salary ga e tsena ka moso di-debit order di tsere di itiretse ka dirang ka goreng o commitile too much wa e bona gore ntse o le mo peer pressure ya gore mata ga go o le sa bereking tiro le esi o rekile verpa le ga le ka bereka tiro e le nosi di-responsibilities di a farologana ya ka no bua ka background nako ke tlhagang ko teng ga se ko gongwe o tlhagang ko teng ke ka mo tshwantse motho wa itekanyetse morwalo jaanong o arabile re ra mošwa re morwa re reng e leng gore ga jaana o batlana le tiro go na le so se sengwe gape se re amang re sa lemoge re le bašwa gore tlala e re tswang mo go yone re feletsa re kry-a se e leng gore ra se batla e be se re boela gape ko tlaleng ka ntlha gore ga re kgone go itshwara ga re kgone go dirisa matlole a rona sentle ga re impressa ditšhomi re mora re re mošwa e leng gore o batlana le tiro ga jaana batšha ba e leng go sampa ba batlana le tiro a ba tshwarela yalo ga itse ga go itse go ka kry-a mosebetsi go thata no yalo because no yala seno se a change last time I was wondering ke ipotsa go ka 2020 ka 2024 ka bo go le yang fela mo botshelong na ke ga le medeme ke magere a moagit ka banake ka go sane re tsoga re seo botshelo ba bone bo tsoga bo le yang so tswelelang ela yalo a go easy go boima nothing come easy before you get there you have to suffer first o tshwanetse o suffer go fitlhelela ka kry-a se engwe se batla re na le bašwa ba e leng gore ke batsadi bašwa ba e leng gore ke batsadi mme bontsi ba nako ba bangwe ba feletsa ba le mo kgatelelong ya gore ga ke itse gore lereo le ke batlileng ka lone mme motho o kgona go utlwa re o dirile ngwana ka phoso o dirile ngwana ka ga ke itse gore a kgonega gore o dire ngwana ka phoso ka gore ko ntleng ela ga o simolola wa itse gore o dirang jalo tota ela gona nka se re ke ngwana o tlile ka phoso once fela o tsena mo dikobong you know go ditlamorago tse ke so go na le bašwa ba le bantsi ba e leng gore ga ke itse gore ke e bee jamane bana ba kgona go fitlhelwa ka mo di-dustbining bana ba kgona go fitlhelwa kae mo ka fo tlase ga marogo jalo le jalo a re bue le mošwa o e leng gore o ka tswa le mo seemong seo sa gore ene ga a ready for ngwana mme le ena ntse a mo irileng gore re mora re reng ka mošwa o ntseng jalo gongwe ko gae ebile ba dikobo dikhutshwane ba bangwe batsadi ba tlabe ba go tlhasela ka mafoko jalo gore man e ka seka re sentse re go fepa wena ka bo wena o bo tsamaya wa go dira dilo tse di ntseng jalo nka rata go baga ke re di-social worker di teng ba ba kopang di-social worker ba kopane ba ke le mo di-stationeng ba kope thuso because ga se ntho e right go ka tsa wana o mo tsenya ko dustbin o go mo latlhe mo tlase ga bridge ga se ntho e right fine you know go ka nko mo ka fetsa o biwa ke pressure mo gone because bagolo ba re tlhaba ka mafoko o no go maybe go maybe o se ready but if o nle le ngwana o wena o atlile o itse gore ha o ready mamogele fela ngwana is a blessing go tswa ko modimo so amogela ngwana mo godise even though na o ka nna le boima yang but on the end of the day you'll never know o tlo go gola ka mosho
e ka nna ene ka sana tsogang a go thusa mo ntlong a go berekela ka nako nngwe gape le bagolo especially bagolo ba rona a bagolo ba ka go tlhontse ba re tlhaba ka magoko a re kry-eng support go tswa mo bagolong because re feletsa re dira dilo tse dintsi ke gore go a tshwana mme a mfe support o ntatlhetse matsogo ke a bona ke ditseng ke gone fela a ke community society a ke latlhele wane all right re na jalo le o arabile sepharagathle mo tsekologong ya letsatsi la gompieno re buisana jalo ka tse dingwe tse dikgwetlho tse e leng gore re tsamaya re lebagana le tsone re le bašwa jaaka mo letsatsi la gompieno re keteka jalo letsatsi la bašwa re keteka kgwedi ya bašwa e tla re fela ga re boa ka fo ka go beng ka fa e be re tswelela jalo ka puisano ya rona ya motshegare wa letsatsi la gompieno re tlete re bue ke tsaya gore mošwa o tsweletse go itseela jalo ka tsebe kwa gae mo tshikologong ya letsatsi la gompieno.